Tala lava i le nei fo I vaenga o telefou o le siu fonga o le lau mua, o le tatu tala mua, ua sili atu le se lau tautu se furu miliona tā la ua whaalu le matanga luenga le soifua malo loina, le Health New Zealand, e tau whaasao ai ana mea se e le tusa ma le tūla fono o aso malo lo po le Holidays Act, ai ese ai e leisi tolu se lau tolu se furu wha miliona tā la le ua umo na whaalu e te tongi ai I tupe le au whainga ruenga nā whaina ona o ia se. O la whainga atoa e pe ona whailo mai se ripoti le wales whaasara laua New Zealand e tusa ma le tasi tesi ma le valu piriona tā la le tupe o lo ai tā la whaile mtanga ruenga le soifua maloloina I tangata whainga ruenga e tusa le a whai ma le lua se lau lua se fulu afe e au fia ai tangata sa ngāru lue mua ai I le mtanga ruenga ma tangata e o mai I le so o lo ngā rurue pēa. E au fi ai a li I matamai ta I fo mai, o tausi so I fua, wha pēa la au whai ngā ruenga fi so soani, e ma tele lava I le tongi po o back pay, e pay o na aia ia I le tūla fono o aso malo lo. Whailo mai lea wha le tonu a o whenga iai le neim tanga ruenga tele le malo, ma tū langa whainga tā ia na mea tau tūpe. Na whaalia mai e wha pēo le whaafita auli le nei, na mua I loa I le varu tau sanga o mawae, I le whainga o te tongi o lau whainga luenga, I le tonu o pūlenga whaaitu malo, po District Health Board se lua se fulu, ia na muri ane tu whaatasia, I lalo ole matanga luenga le soifua maloloina, I le tau sanga I lua afe lua se fulu lua. O mea se nei I le whainga o te tongi, na amata mai le masino me I le tau sanga I lua afe se fulu, na le mawai nisi o tangata whainga luenga o lātu tōki sao sa le tau na iai, whapea mo lātu waso malolo sa le tau na maua. O le asanga fuana nafi, le asa wha mao nia mai iai e le pūlenga o le mtanga luenga le soifua malolo ina unisila, o le tau atoa o nei mea se e o I le tasi tesi ma le valu piri o na tā la. Mai o le masina na tuana e tunei, e sidi atu I le tolu se lau tolu se furu miliona tā la, ua uma ona te tongi nā atu I e o loo a fia. E le ngata I lea, ai o mai ia se tema o le tausanga na tuana e tunei, e tu se lau tolu se furu tesi ma le tasi miliona tala, ua whaahalu le matanga luenga I le tau whaasauina o ia me se. O se whale tala vai wa pēma se supermarketi au Kilani, o nisi I o no whuanga na o iai le tangata le ua maua I le misela, e pei ona tā ua le tātu tale I le asonga fua. Le asa na whaalawa I tele mai iai e le mtanga luenga, sa I fua maraloina le te whatuora, le iai leo se tangata ua maua I le misela I au Kilani, a toa ai fo I mano whuanga fai tele na o ia iai, e awhi ai ma le tele o taimi sa malanga ai o ia I waalalo po ferries a toa ma se supermarketi I au Kilani sifo. Ai o le songa fuana nafi le ana to e whailo ma iai le mtanga ruenga, ia isi no fuanga na o iai le nei lava tangata ai ua maua I le wha mai. No fuanga la nei a awhi ai le whati talawai le Unichem Pharmacy I New Lynn, I le aso fitu o me mai le iwa I le tai ao e o I le se furu I le tai ao lava, whape ai le supermarketi le Pack and Save I Mount Albert, I le aso lava lea le aso fitu o me mai le se furu I le tai ao e o atu I le kuata I le se furu ma le lua. O tangata uma sa iai I no fuanga nei, I taimi maaso e pei ona ta ua ele mtanga luenga, e le tau ona siaki le lei pe ua whaia ni o lato tui pui o le misela. Le hoi ufa maonia mai ana po le company waa le Fuller's 360 o le tangata ua afia I le misela o se tasi e au waa I se tasi o na waa lau pasese I e fe malanga iai I le vao le ayo au Kilani ma ona motu la iti. E to tele tangata whaatau ua tau mumusu e whaatau le pata ona o le alua e pe I lunga o le tau ma ua iai ma se labata inga I le ono whao popo le isi tāla a toa I lunga o le tau e pei ona iai le teimi nei. A o whanga solo ina si ma ua lunga le tau o loa ngosi mai le susu I ma keti wha le vao ma lo. Ai o mai tau ina le wha pefo I na si ai ma le tau o le pata I te tonu o supermarketi I New Zealand hei. Sa wha mauina le matanga luenga o whainu mela wha mauina le ma lo. Ia le tau evalesi o le poloko pata I a mati e fitu tā la tolu sene
o se sitanga le se 4% mai le tau sa iai ia te sema e ono Tala ono sfuru ono sene i le poloka pata tasi. Ae i le supermarketi e Woolworths i le vai so nei, e valu Tala fast furu iwa sene le tau o lo walu wai le poloka pata e ngausia i New Zealand. O le tau o lo whaatau tu i nei le pata e le vaenga o le Global Dairy Trade, ua si tia mai le ono afe ono se lautolu tasi Tala a Amerika i le tone, le ana iai ia te sema i le tau fau, e fitu afe iwa se lau iwa lua Tala a Amerika pe i ona iai i le tone tasi i le teimi nei. Whailo mai e sui o le kompania le Woolworths, o lo tau pai malosi le lato kompani e tau tau fiofi le tau o le pata. Whaalia fo i le sui ua tangia i fo inu mela a mata ua maua i le teimi nei, ia se pau le titi i la fo inga o poloka pata o lo whaata wina atu i le mamalu o le tunu. Ua tangia ai se suinga o le manao o tangata whaatau, e na ia tau fia le whaata wina o poloka pata, ai ua ngai isi vaenga au fi ai me o table spreads, au isi foi, ia bei ua le toi fia whaatau o se pata, ona o le taungata o iai. O le tala o le tupe leo le afodosia i le parlemene i le vai aso a sau, o le ahau fi ai se vanga tupe e tasi le se lau miliona Tala mo tau sanga e wha o rumanai, mo ni whaia onga o le matematika, whape ai ma le tau o le tau e whaia ini suenga o le numera, mo a onga la Haiti, whape ai fo i ma onga wha le onga lua i du tono le tunu. Sa wha i loa le fuafuanga le minsta wa onga, Erica Stanford, i se whelo inga ma le autu Tala nafi, le ana i ta wai, o le vaenga tele o le neise leni, 5 miliona Tala, o le awhaonga lea e te tongi ai, ia lau wha inga e se lau fasa fultolu, o whaia onga wha apitoa o le numera, e veso soani ai i te maitia onga la iti, o lo mana o mia le veso soani le mata upu le nei o le matematika. O le isi fasa 4 miliona Tala, o le awhaonga, mo le whaafoina o vasenga po tutoring groups, e au fi ai le tolus fulfa afe la fa inga o te maitia aonga o le tausanga fitu whape ai ma le tausanga valu. Ta ua fo i le minsta, o le awha haru le malo le isi 4 miliona Tala, e ati ai ai e se suenga e mawhai na whaonga e aonga te itasi, e sue ai le tūlanga ngawhatia o la tau tamaiti o le mata upu o le matematika. E a mata ai le tausanga a sau o na maua i tamaiti uma la avanoa, e siaki ai o lātou malamalama i le numera mo tausanga mua e lua o lo lātou o la au ina. Whaalia fo i le tamaitai minsta wa aonga, o whaia aonga fiso soani mo le matematika, o le au lātou whaatino se ngā luenga tāua, e peilo fo i ona whaia aonga fiso soani mo le mata upu o le tustusi, ma le whaitautusi i te tonu o aonga. Ua i loa i wha maunga, o se vai taimi le leile nei mo tangata e whiano nofo i whale maututongi ai tangata i te tonu o New Zealand. Wha ilo mai e le wha tonga a le Real Estate New Zealand, na ho i se tūlanga māurunga, le au wha inga o whale sa awa noa mo tangata e maututongi ai ia a perila na tuanai tu nei, na i lo seisi lava a perila i te tonu o le se furu tausanga ua tuanai. E 5 afe valu se lau ono se furu valu, ia le au wha i whale fau sa wha salalawina i le upenga o se o te inga le wha lapo tonga, na awa noa ia aperila, mo nisi e fia mautu tongi ai. O se si tanga lea e tu se luas furu wha tesi ma le tasi pasene, wha tusa i le teimi le tasi i le tausanga na te anei. O aperila i le tausanga i ruafis furu ono o lo ngata mo iai, le maurunga la wha ingo whale sa lisi, mo tangata e fia mautu tongi ai. O aperila ua tuana e tunei sa au pito i tele whale fau sa lisi nai i te tonu o au kilani, so o tuaile tu malo Canterbury mo tu saute, whapea malelo mua i Wellingtone. O le fua evelesi o le tau o whale mautu tongi ai tangata i le lau mua i Wellingtone, na pa u le fitu tesi ma le 2%, whaatusa i le tausanga taluai, le o tu lai mai nei, i le ono se lau fas furfitu tā la. A o aukilani na pa u le tolu tesi ma le 3%, le o tu lai mai la tau, i le fitu se lau ma le lua tā la i le vai aso.
ua whaatawina fo ia whapea o le fua evelesi o le tau o whale i le tono le tunu atoa na pa uupe sa whaaitia i le se furu whāta la i le vai aso. Mōri mau mai ia stasi o le company le nei le Real Estate New Zealand o le whaasawina o le se furu whāta la i le vai aso o le ruinga o se a whainga e sili atu mo le fitu se lauta la o le a whaasawina i le tausanga atoa e lima se furu mo le lua vai aso. Lipo tia mai le wha mawai ai mai lona to finga o le komisina lango le matanga luenga o le leo le li ingo ia Sāmoan Max Kimming a o le i whaatea ina alo ia mai le matanga luenga. Ta oi se lipoti o le wale sifasa laua New Zealand i le asongo fua o le komisina lango le nei sa livi mo masina wha ina ua wha malo lo le tu mau o ia mai le ngā luenga a o whaia ia i se suenga wha soli tu la fono. Wha mao nia mai ai ele minstau le leo ia Mark Mitchell ia le wha mawai ngā le li o Max Kimming le na wha mamanua i lawa i le taimi. Sa whea ngai le li komisina lango le nei ma suenga a le matanga luenga o leo ai wha pe ai fo i ma le vaenga tu ma oti e whaia sa i linga i le a mio ma le wha tinoina o tiu te whai o le vasenga o leo. Peita ai e le ima whai o na whalau i te le ina mai ia le tu ainga o soli tu la fono ma le tu ua inga sa whaasanga ia te ia. O le tofinga o le komisina lango o leo e whaia le kovan sidi o New Zealand i lunga o le whautuanga a le pāle mia. Whairo mai le minstau leo Mark Mitchell i la sungfua nafi le ana wha mawai ai e Sāmoan Max Kimming mai lona tofinga a o le i whaate ai nalo ia mai le matanga ruenga. Ta ua le minsta sa ia whautua ina le komisio ngā ruenga le mahalo ina ia whaia fuafuanga uma mo le wha malolo ina o le liko vesina lango le nei ona o ni tua inga onga mo le mātu ia ua whaia whaasanga ia te ia. Ua lipatia mai le maliu o la ave taavale na masalomia i le wha lave lea na whetau i aise taavale ma se wila vili vai no fuawha i le ai o Martin Barra i le amatanga o le tausanga. Na mariwa i le nei wha lave i le aso sfutolu o Februari ia le tamaita ingo ia Alison Corny mai pele tā nia aina manunua ti ngā ina ai ia isi tangata e tolu sao la tu ti ai i le wila vili vai. Whailo mai leo terwai o na o leo o maliu la veta amale na fia le wha lave nei o lo nuinga e le ai seisi o le mori ai le tula fono o na o le wha lave ta o mo foi leo e le ai se sotanga o le maliu la veta amale ma le wha lave le ai le aso se futolu o Februari. O whaale mai le mtanga luenga o whale e matua whaale tonu lava ma le saonga le mu ia se no fuanga ua whaamautu i ai tangata i le aini a hinga i le ai o Dunedin le ana sa sao ai se afi ma mu ai o lato ufole i le aso whareile na te nei. Sa tonga fiti ai e lau whainga luenga le sefua maloloina i tangata nā whaina ai i le mu i le malae o le Oval i talane o le Ardmore Drive mai na whaali ai e le Pulinu o le ai o Dunedin o Tulis Radish e laki le whalawelawe ona e le ai nisi na mari liu pe manu nua ti ngā hina ai. Ta o mai fōi e le whaatonu whaaitu malo mo le ati na e o nuu i tua i le vaenga o le tunuu a le mtanga luenga o whale o le tamata i o Sue Reisman e whapea ua whaapopole ina lava le mtanga luenga ona o le nei whalawelawe pe ona tula i mai. Ta ua e lea mawhine e matua le tala whenga i lava le tūlanga o loo no fua i tangata i lea vaenga o le ai o Dunedin ma ua i e whautua i nai i e so stasi o whaale tonu ma le ai se ainga po se whale whaamautu i ai ina i e sota i atu le lato mtanga luenga mo se wheso swani e wina i e ta ua o le ai ana tau o le tangata ma lana whiliwhilinga e talo sanga i nai se wheso swani i mata upu wha pe nei. Tula i mai o le nei whaalawe les Friday Terwai, whaalia mai ai e le lipule nu o Dunedin, e le tau i le malo o na whaia se fuafuanga wawe i se vai ngā tūpe ve so soni ai i tangata ua le ai ni ainga mani whale enu nofo ai i lo lato ua ai o Dunedin. Na ia whaalia ai o lea ua ngai atu i le tau malulu, mai o le a tiri ai o na te le whaale tonu mo tangata nei e le ai ni whale lelei e wha mautu i ai.
E leisi vaenga o le tātou tala, ua whaamamalu ni fuafuanga whautau le pui ngai le tonu o Niu Kaletonia, i le tuana iai leo le tāo fia o talaroanga whaupwhai o malo le vai aso Taruai, ato ai mo le tūra lata atu, i le atoanga o le tausanga mua, talu mai ia vevesi ma whaalawelave ia sa tūra i mai le tonu o ia atu motu le Pasifika, i le aso sfutolu o me lua afe lua sefuru wha, lea na mali li waitanga tai to sefuru ma le wha, ai whaalenga i nai mea tō tino e tusa le tau ma le lua, tesi ma le lua piliona tupe pota la Europa, na whaia se whaase le launga ale ofisa o le komisina maurunga whalani le lau mua i nau mea i leo sā, e whapea ua amata i la songa fua se furudua o me, e o atu i la sforeile se furumaleono me, o na whaasa le whaia o ni Samali, po o ni solo te i le tonu o nau mea maona nu utua oi, ua polo ina foi ma ua whaasa le whaatau ina atu o ni a upenga malosi, ato ai mani utu tau, a e whapea ai mani pia, ma le awa malosi, i se vaenga o fuafuanga o le puipuinga o le saunga le mua tangata. Ua lipotia mai le nofo sauni o le whainga malo Donald Trump, e talia aloa ia se mea lofa o se vaalele chet fau mai le ai ngā tupu o le tunu o kata, mo le whaamoe o le awhaia ia ini swinga ina ia vea ai lea vaalele fau ma vaalele numero tasi po o le Air Force One e whialua ia ile Palestine Amerika o Donald Trump i lona lua le nei o ana nofo inga. Whailo mai le tūlanga i se lipoti le CNN i le taimi ua amatai ia se uru a ia singa tele le Palestine Amerika ia tunu i whafo le ai au fi ai le ai o Doha o le lau mua leo le tunu nei o Qatar. O le taunta o le tau o le vale le fau o se vaa o le tu ainga o le Boeing fitu ua whatu lai mai aini whaafesili o ngaonga e tu sai o le tāla whengai a e pe tusa ma le tu la fono ia lea i tu ainga o mea lofa. Le tai o se whaalinga mai se sui le malo kata na ia tau mai e whapea o le nei valele o se mea lofa mai le mtanga luenga o le puipuinga le Qatari Ministry of Defense i le matanga luenga o le puipuinga Amerika i le Pentagon. Whaali ai e le sui o se mea lofa mai le isi malo i le tasi malo ai le o se mea lofa mo se tangata e toa tasi. E tālonga, ua whaelo mai e le pulenga o le tālonga le kapia le laulangi, le World Rugby e whapea, o le atali malo Amerika i sua ngā fusi o le tamirisanga le kapi mo le ipo le Pasifika, le Pacific Nations Cup i le tausanga nei. O se teimi mua lea o whaiai lau whanua o Amerika, i le tamirisanga le nei mo le ipo le Pasifika i tālonga le kapi. Mai na whaalia o se vaenga o fuafuanga, ina ia CTI le tūlanga o le tālonga le kopi i le tono o le United States. Whailo mai foi e le World Rugby o le tamirisanga le nei o le asa ili ai maau e tolu mo le tamirisanga o le ipu a le laulangi i le tausanga i luafe luas funfitu lea o le awhaia i le ai o Denver whape ai ma le ai o Salt Lake i Amerika. O au o le atau vai mo avanone i tolu i le ipu o le laulangi e au fiai Samoa o Tonga, Amerika, whapea makanata. E tesi mo le 2 miliona tā la le whailonga tupe na maua le li Orion Fox a New Zealand ina ua malo o ie le tauwanga o tanga polo e whaingoina o le Myrtle Beach Classic i Amerika. O le nei tauwanga le State of South Carolina le whaingo le vai aso Taruai o se whaingo le taumusanga o tanga polo whaapolo fesa le PGA Tour. Mai o se teimi mua fo le nei, ua malo ai le li nei Orion Fox i se tauwanga a le PGA Tour. Totolu ia Fox, ia i la tausa sa i lia le sempini i le play-off na whaia, ina ua uma le taunisanga o tutusa i la tau e tai se furu 5 under par. O leisi tolua o le li ingoa ia Mackenzie Hughes mai kanata, ma le Amerika ingoa ia Harry Hicks. Ia, o le whae unga le nao le nei vai ngau tala fau.